السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني خرجت تكوين تسني موتي ترجعت ناجي السنة. الحمد لله قالت ربي ناجي كوتي سنين جا خرجت تكوين تكيا. سلام سلام ود يا قريبي جوت እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ማለት ነው አዳኑ ፕራንክ አረጋለሁ ብዬ ነኝ መጣው ማለት ነው። ዛሬ ማለት ነው አዳኑ እንደምታለቅስ አረጋለሁ፣ አስናድዳለሁ ማለት ነው። እና ሀረጀቹዳ አዳኑ ቶቢጀቹዳ ፕራንክ አጃኢባ ከነራተ ጀቹ ወይዳ ጀቹዳ የሚገርም ፕራንክ ነው የሚሰራላት ማለት ነው። ዛሬ ታለቅሳለች ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ማለት ነው። አላቅም እሷ ቶሎ ብላ ትናደዳለች ቶሎ ማለት ነው ቡክላ ምትል እና ማለት ነው። ዛሬ አስናድዳለሁ፣ ከባድ ፕራንክ ይሰራሉ ማለት ነው እሷ ላይ። እስከ መጨረሻ ድረስ እኔ ጋር ቆዩ ኦኬ። ጉድ ነው ማረግ ዛሬ አዳኑ፣ ዛሬ ጉድ ነው ማረግ ማለት ነው። ጉድ አዳኑ ለነገራችን ላይ ማለት ነው ልቧ በጣም ቆንጆ ነው። ልቧ ማለት የተንኮለኛ ሰው አይደለችም ማለት ነው። ግን ቶሎ ትናደዳለች፣ ኃይለኛ ናት ማለት ነው። የነሱ ሀገር ልጆች ሁሉ እንዲህ ነው፣ እልከኞች ነው የነሱ ሀገር ልጆች ማለት ነው። ሁሉ እልከኞች ነው፣ በጣም ጎበዞች ነው ማለት ነው። እና እንትን አሉ ማለት ነው። ገባቸው? እንደ ወንድ ነው የነሱ ሴቶች፣ እንደ ወንድ ነው በቃ ህልክ አሉ። ህልክ ማለት በአማርኛ ምንድን ነው አላቅም እኔ እንግዲህ ማለት ነው። በጣም አደገኞች ነው። ቢቆጡ በቃ በደንብ ይናደዳሉ፣ በደንብ ይቆጣሉ ማለት ነው። እነሱ ጋር ካሁንሽ በዱላ ነው የሚሉሽ፣ እንደ ወንድ ማለት ነው። ትልቅ ዱላ ይዞ ይሮጣሉ ማለት ነው። ሰው ደበድባሉ እነሱ ሀገር ልጆች ሁሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው። የሸዋ ልጆች ጃይና ናቸው፣ በእውነት በጣም ጎበዝ ናቸው። እና እንደዛ ነው የምላቸው። ሌሎቹ ደግሞ እንዳትናደዱ akkasinis ninja ብይ አዳኑ ፋአ jechuudha dubartoonni isaanii በጣም የተጃብዱudha jechuudha ጃይናadha jechuudha ማሻአላ ወላሂ በቃ ልኪ ቀበኒ jechuudha waan qaban tokko gadi dhiisanii ማሻአላ ራጅራይን ሲንጀዳ ሀራ አዳኑት ያንለ jechuudha እንግዲህ አሲን jirtu yoo aziraat sila dulla naaf iddee dhufti waan asin jirreef prank ajaa'ibaan irratti hojjedha jechuudha እኔ ጋር ቢቶን ኑሮ ማለት ነው እዚህ ሀገር ቢቶን ኑሮ ዱላ ይዛ ትመጣለች። እንግዲህ አሁን እሷ ዱባይ ነው አለችው። ምን መጣ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ብላችሁ ዛሬ አስናድዳለሁ፣ ጭጋራ ላጣረጋለሁ ማለት ነው በፕራንክ። እንደዛ ነው ምላችሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ እኔ ጋር ቆዩ፣ ሰብስክራይብ ላይክ እያረጋችሁ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ምላችሁ ወገኖቼ፣ የሀገር ልጆቼ፣ ውድ የሀገር ልጆች። ለነገራችን ላይ እኔ ሁሉ ሰውን በደንብ ነው የሚወደው ማለት ነው። ሁሉ ሰው በእውነት ወደሃለሁ፣ ሰው ስለሆኑ ብቻ ወደሃለሁ፣ ሁሉ ሰው ማለት ነው። ገባችሁ? አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጃንካ፣ ጂንኪ ሳይል ማለት ነው። በጣም ነው የሚወደው ሁሉ ሰው። ያ ሰው ማለቴ መልካም ከሆኑ ማለት ነው። መልካም የማይሆን ሰው፣ ውሸታም ሰው ግን በደንብ ነው የሚጠላው። እኔ በደንብ ማለት ነው። አንድ ሰው ህይወቴ ውስጥ ማለት ነው መጥቶ አንድ ነገር ከዋሸኝ ካወኩኝ ማለት ነው እንደፈለገ እውነት ካወራ አያምንም። በቃ ይዋሻል ብዬ አምናለሁ። በቃ አንድ ጊዜ ውሸት ካየው በቃ ያ ሰው እኔ ጋር የፈለገ ነገር ለምን አላወራም? እኔ ፊት ለፊት ለምንድን ነው ሀቅ፣ ለምንድን ነው ትክክል ነገርም እንዳይሰራም እኔ አያምንም ማለት ነው። በጣም ነው የሚጠላ። ከዛ በኋላ መልካም የሚሰሩ መልካም የማረጉ ሁሉ ሰው ወድሃለሁ። እኛ ሀገርም እንደዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ሀገር መተን ማከፋፈል ምን ጃንካጂ ኬት እንደመጣ አናውቅም እንጂ ማለት ነው ሀገራችን ላይ ሆነን እንደዛ ነው ማለት ነው። ሰው እንወዳለን፣ አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን። እኛ ጋር ጣጣ የለም ማለት ነው። እና ግን ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር እናያለን። እስከ ቻላችሁ ድረስ ማለት ነው ሁላችሁም
እስከ ቻላችሁ ድረስ መልካም ነገር መስራት ሞክሩ። በእውነት እቺ ምድር ከንቱ ናት። ነገ ትታችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እቺ ምድር እውነት ነው የምላችሁ ከንቱ ናት፣ ከንቱ ናት ማለት ነው። ለእውነት ቆሙ፣ ሁሉ ነገር ላይ ለእውነት ማለት ነው። ለምን እናታችም አልሆነችም? ሲተት ከሰራች ሲተት ነው፣ በቃ እንዳትደግፉ ማለት ነው። ለእውነት ቆሙ። ለምንድን ነው ብትሞቱ ቀን እናታችሁ እናንተ ጋራ አትቀበርም? ገባችሁ? አንተም እንደ ስራችሁ ነው። ሁሉ ሰው ማለት እንደ ስራ ያገኛል ማለት ነው። ስለዛ እች ምድር ላይ እስካላችሁ ድረስ መልካም ነገር መስራት ሞክሩ፣ መልካም ነገር ማድረግ ሞክሩ ማለት ነው። ነገ ምንትታችሁ ነው የምትሄዱ አሁን ማለት ነው። እኔ መልካም ነገር ካረኩኝ ልጆችም እንደዛ ይማራሉ ማለት ነው ከኔ። እኔ ግን መጥፎ ነገር የሚሰራ ከሆነ ልጆቹም እንደዛ ነው፣ መጥፎ ነገር ነው የሚሰሩ ማለት ነው። ስለዛ ከእንግርዳድ ስንዴ አይገኝም፣ ከእንግርዳድ ማለት ነው ስንዴ አይገኝም። ገባችሁ? ለምሳሌ አሁን እንግርዳድ ዘራችሁ ማለት ነው፣ ንጹህ ስንዴ እናጭዳለን ካላችሁ አይቻልም ማለት ነው። የሰራችሁ ነገር የዘራችሁ ነገር ምን ይባላል ወይ ጠፋብኝ እኮ ታጭዳላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ትጠፋለች እኮ ጉድ እኮ ነው። እና እንደዛ ነው የምላቸው ወገኖች። ዛሬ አዳኑ ጋር ደውላለሁ። እኔ እኮ ዝም ብዬ ቀራው እናንተ ጋር እያወራሁ ጉድ እኮ ነው። አዳኑ ጉድ ነው ማረግ ዛሬ። ስልኩ ደግሞ ማይክ ይዤ ነኝ እያወራዋለሁ። ስልኩ ዘፋን ላይ አድርጋ ጉድ እኮ ነው። እያነሳች አይደለም፣ ተናድዳ ይሆናል ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የምላችሁ ወገኖቼ። እየደወልኩላት ነበር፣ እያነሳች አይደለችም ግን እና እንደዛ ነው የምላችሁ። እስከ ቻላችሁ ድረስ ማለት ነው መልካም ነገር መስራት፣ ደግ ነገር ማድረግ ሞክሩ ነው የምላችሁ። ከመጥፎ ነገር ላራቁ፣ ከመጥፎ ጎደኛም ራቁ ማለት ነው። የዘበኑ ጎደኛ ምንም አይሰሩም በእውነት እናንተ እስካላችሁ ድረስ። አሁን ለምሳሌ እናንተ ገንዘብ ካላችሁ ምን ጤና ካላችሁ እናንተ ጋር ይሆናሉ ማለት ነው። ገባችሁ? ግን እናንተ እጅ ላይ ምንም ከየለም ሰው ጋር የሚቆም ሰው የለም በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ዘበን ይሁን እኔ አላቅም እንግዲህ በእውነት ምን እንደሆነ ራሱ አላቅም። እኔ በቃ ሰው ወደ እንስሳ ይሻላል። እንደውም እንስሳ እኮ ማለት ነው ሲቸገሩ እንትን አድርጎ አይሄዱም እኮ ገባችሁ? የራሱ ላይ ነው እንትን የሚሆኑ ማለት ነው። ግን እኛ በቃ እርስ በራሳችን አንወዳድም፣ አንጣላለን፣ መልካም ነገር አናደርግም። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው በእውነት ይሄ ምድር ላይ ይበዛ ይዘራ ማለት ነው። ይሄ ነገር መጥፋት አለበት ነው የምላችሁ ወገኖች። አንድ ጓደኞቹ ከተቸገረች ማለት ነው አብሮ መቆም አለባችሁ፣ እሷ ጋራ መሆን አለባችሁ፣ ሴትም ይሁን ወንድም ይሁን ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የምላችሁ። የአሁኑ ጓደኛም ከንቱ ናት፣ ከመጥፎ ጓደኛ ራቁ ነው የምላችሁ። ክርስቲያን እየሆናችሁ ትምህርት ክርስቲያን የሆናችሁ ማለት ነው ወደ እምነታችሁ ሄዳችሁ ትምህርታችሁ ታምሩ ማለት ነው። ሙስሊም የሆናችሁ ደግሞ ማለት ነው ወደ መደረሳችሁ ሄዳችሁ ዲናችሁ ታምሩ ማለት ነው። ዲን የማይማር ሰው እኮ ምንም አያውቅም እኮ ገባችሁ? ስለዛ ማለት ነው መማር አለባችሁ፣ ወደ አላህ መቅረብ አለባችሁ ገባችሁ? ስግደታችሁ ሲገዱ እች ምድር እንዳትታለሉ ለምድር ማለት ነው። ምድር ከንቱ ናትና ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የምላቸው። አዳንም ዛሬ ስልክ እያነሳች አይደለችም፣ ተናዳት ይሆናለች። በጣም ቆየው ማለት ነው። ደውላ ነበረች እና እያነሳች አይደለችም። ጉድ እኮ ነው። እያነሳች አይደለችም።
እና እንደዛ ነው የሚላችሁ ወገኖቼ። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ና ጎዳ ዩቲዩብ ትየለ ጀቹዳ ነጀጀቤሰይን ሲንንጽዳ ወልጀቤሱን ጀቹዳ አዳኑ ፋታኡ ሆማ ገቲ ተከቲም ባስኑ ብሩትን ከፈሉ ጀቹዳ በቃ ላይክ ጎኔ ሼር ይወሊ ጎኔ መታክ ማለቀ ነው ከፈልቼሱ ካናፉ ጀቹዳ ላይክ ነው ጎዳ ሰብስክራይብ ነው ጎዳ ነው ጉዲሳን ሲንንጀዳ ቦሩኑ መቱ ጉደቴ ጀቹዳ yookiin miidiyaa gurguddoo ta'uu dandeenya hin beekamu jechuudha. Kanaafuu namni namaaf waganiidha jechuudha. Kanaafuu subscribe like share nu godhaan isiniin jedha. Yaada hin taane jechuudha. Waan hin taane yookaan nuti dubbannu ta'ee badii qabnu hunduma isaati irratti jechuudha. Kuni badiidha. Arraba osoo fidin jechuudha. Namni baay'een gizee ammaa kana keessa beektanii nama arrabsaa jechuudha. Dafee nama arrabsaa jechuudha. Nama arrabsuudhaan duratti nama gorsuutu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif hojjettani ilmi namaa sitatti hojjetaa jechuudha. Hayi telefoonitti jallee lafa buute. Ilmi namaa kuni sitatti dalagaa jechuudha. ሰው ልጅ ስለሆነ ሰው ልጅ ይሳሳታል ማለት ነው እና ሚከሩ እንጂ አትስደቡ ሰው ማለት ነው። ሚከሩ መክራችሁ ወደ መንገድ መልሱ ማለት ነው። ስድብ ምንም ጥቅም የለም። የእሱ የሰራ ኃጢአት ሁሉ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ሰው ልጅ አትስደቡና ማለት ነው። ጥፋት ካሰራ የማይሆን ነገር እያረገ ካለ ማለት ነው ሚከሩና ወደ መንገድ መልሱ እንጂ እንዳትስደቡ ማለት ነው። ስድብ እኮ ዝሙትም ይበልጣል እኮ ታውቃላችሁ አይደል? ስድብና ሐሜት ማለት ነው። ስድብና ሐሜት ዝሙትም ይበልጣል እና ማለት ነው። ስለዛ በደንብ ታንቅቁ ነው ምላችሁ። አክሲት ይዘሶዳ ኦፌ ገዳይን ሲንጃ ሆርደፍቱ ትኪያ ነማ አረብ ሱራ ፈጋዳይ አክሲን ሲንጃ ሆርደፍቱ ትኪያ nama tokko ni ilmi namaa jechuudha. Sitati hojjetan ni dogongora badii dalage jechuudha. Maaliif hin beekamu isaaf karaa itti fakkaate jechuudha. Garuu karaan taan irra jiraatu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gorsaatii lulaaniiti jechuudha. Karaatti deebisaa isiniin jira. Maaliif ila namummaan badii balleessu tokko jechuudha. Yoo isin bira ejjettanii loltanii jechuudha. Karaatti deebistanii idaan nama kana hundatu ana jaalataa jechuudha. Namni karaatti deebi'aa sirrataa jechuudha. Kanaafuu jechuudha wal sirreessu haa yaalu jechuudha. Wallahi jechuudha rabbiin kun beektanii ilma namaa kana jechuudha uumaa fi wal bira nu kaa'ee jechuudha. Akkana lafaa ka'eetii miti. Rabbiin wayiif wal bira nu kaa'ee jechuudha. Akka nuti wal bira ejjennuuf wal gargaaruuf waliif waganii taanuuf fakkeenyaaf namni tokko bichaan addunyaa kanarra jiraate osoo namni hundi kan dhumu ta'e atis dhumuu isaan yookiin du'a isaan filattaa jechuudha. Maal sii godhame bakka namni hin jirretti jechuudha. Homa takkaayyuu siif hin godhu jechuudha. Innaa kanaafuu badiirraa wal deebisuu qabna. Waan sitasi jechuudha. Wanta rabbiin hin jaalanne wanta baqqaa ilma namaatiif illee hin tolle wanta nama balleessu yoo dalanne jechuudha wal deebisuu qabna jechuudha. Wal gorsuu qabna jechuudha. Maaliif namni badaan tokko yoo ati gorsite yoo namni baay'een jechuudha gorsa wannoo jedhee nama kanatu na jaalata jedhee sababa nama saniitiif jechuudha wannoo ta'uu qaba. Hin jijjiiramaa jechuudha ilmi namaa kun. Innaa kanaafuu akkasiin isin jaha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya sooshaal miidiyaan kunillee jechuudha ilma namaa kana baay'ee balleessee jira. Maaliif jettanii waan rabbii ofii irraafatanii uummanni jechuudha tokkokkii keessa oola. Saati salaatatti jechuudha tokkokkii keessa oola. Tokkokkii keessa jechuudha utaalaa oola jechuudha. Saati jechuudha zakaa godhanii bakka rabbii ofiitti kadhatanillee jechuudha isaan kun hin jiru jechuudha. Tokkokkii feesbuukii maali wallahi jechuudha wanta akkana kun sammuu nu nyaata bakka imnatii keenya dadhabsiisaa deemaa jechuudha. Nu dadhabsiisaa deema jechuudha. Humna keenya gadi qabaa deemaa jechuudha. Innaa kanaafuyyuu nuti jechuudha sirratuu qabna jechuudha. Karaa rabbi keenya deebuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf biyya ormaa kanatti zuumiitu jira jechuudha. Zuumiirra deemtanii baratuu qabdanii jechuudha. Baratuu qabdan bara fakkeenyaaf hamma jechuudha daqiiqaa 10 jechuudha yoo baratte gizee kaan yoo deemte illee homaa rakkoon qabu jechuudha. Salaata ta'e jechuudha sa'aatii isaa eeggatte salaatte yoo deemte homaa rakkoon qabu jechuudha. Maaliif keessanillee boqonnaa argataa jechuudha. Wallahi namni salaatiin hirribayyuun argatu boqonnaayyuun argatu jechuudha. Innaa kanaafuu salaata keessa salaata karaa rabbii keessanitti dhiyaadha. Isin jara hordoftootaaf kabajamtoota kiyya.
Kanaafuu jechuudha sirradhaa isiniin jedha. Waa'ee wanti hunduyyuu wantuma addunyaa kanarratti hafuudha. Kanaafuu jechuudha jabeessa jechuudha. Amantii keessan jabeeffadha, salaata keessan jabeeffadha jechuudha. Yoo addunyaa tanarratti isin wantuma addunyaa tanaa ariitan ima ariitan malee qabuu hin dandeessanii jechuudha. Wallahi jechuudha namni rabbii ofiitiif salaate jechuudha, rabbii ofii kadhate jechuudha. Wallahi nama jechuudha qabeenya addunyaa tanarra ari'aa oolu caalatti argataa jechuudha. Maaliif hoo jettani barakaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf miliyoona jechuudha barakaan qabne rabbiin keessa hin jirre jechuudha. Sumuuni jechuudha barakaa qabdu kan rabbiin keessa jiru rabbii kee du'aa goote jechuudha. Rabbiin keessi kennitu irra caalaa jechuudha. Innaa kanaafuyyuu jechuudha wanti gubbaa kana wanti addunyaa tanaa jechuudha isinii sobiniin isiniin jedha. Sirradhaa isiniin jedha. Amantii keessatti jabaadhaa isiniin jedha. Namni jechuudha yoo karaa rabbii ofiitti irratti hin jabaatiin laafatuma deema, dadhabaatuma deema boodatti jechuudha rafaa jechuudha. Maaliif hoo jettani sheexaanillee laphee qabatti jechuudha. Innaa kanaafuu imaanni keessaa badaa jechuudha. Kanaafuu namni jechuudha rabbii ofiitti dhiyaatu imaanillee keessa jira isiniin jedha. Imaana qaba jechuudha. Inna rabbii keessanitti dhiyaadha isiniin jedha. Hordoftoota kabajattoota kiyya karaan taanirra hin deeminaa wanta addunyaa tanaa isinii sobini jechuudha. Caafaraa hin oolinaa isiniin jedha. Caafaruun uummata hakkaayyuu bu'aan qabu ibidda gannabiin isin baasa malee jechuudha. Ibidda gannabii isiseensa malee sirbi jechuudha. Uummata akka isiniif homaa hakkaayyuu nuuf hin godhu jechuudha. Waannaan baruudhaa jechuudha. Amanuudhaa baruudhaa rabbii keenyaaf sagaduudhaa jechuudha. Waanan isa kanan isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya yoon badii qabaadillee dhufama naa godha. Wanta gammaatti taasoo kana jechuudha. Yoon dogongora qabaadhe taate arraba takka malee akkuma dura isiniin jedhe jechuudha. Gorsaatii na deebisaa isiniin jedha. Ilmi namaa dogongora waan ta'eef haadha fi abbaa keessanillee kabajaa isiniin jedha. Haati fi abbaan jechuudha ulaa jaannataati. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haadha fi abbaan ulaa jaannataati jechuudha. Haadha fi abbaa keessan jaaladhaayi kabajaayi wanta isaan barbaachisu waan dandeessan haga dandeessan jechuudha gargaaraa akka isaan isinitti muufannin isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya haati fi abbaan hanga addunyaa kanarra jiranii tomaa namatti fakkaatu garuu gaafa addunyaa kanarra deeman baay'ee nama rakkisa jechuudha. Manni isinitti oona jechuudha. Balbalti isinitti cufamti jechuudha. Osoo balbalti isinitti hin cufamin du'aa haadha fi abbaa keessanirraa fudhadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'een isin jaaladha. Isin kabajaa waan haga ammaatitti dubbadhe yoon badii qabaadillee dhiifama naa godhaa isiniin jedhe. Akkuma tanaan dura dubbadhe irratti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.